هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من فاتقوا الله لعلكم تشكرون يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق إن كنتم تعقلون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أفمن اتبع رضوان الله كمن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فينقلبوا خائبين. Aslen Yozgat Yerköy'denim. Kırıkkale'de 9 senedir görev yapmaktayım. Bu sene Rabbimin izniyle Kırım'a Ramazan'da din görevlisi olaraktan namaz kıldırmaya, teravih namazlarını kıldırmaya, artı bunun yanında mukabele okumak için siz saygıdeğer soydaşlarımızın yanına geldik. İnşallah faydalı oluruz.